Siyathokoza ehlosini. Kane sedlozi kunento eserious engifosa ukuthi siye sithinte siye sibheke. Sesikhuluma kakhulu ngabantu-ke la abahlushwa idlozi lomdabu. Idlozi lomdabu kuthiwa idlozi lamanzi, idlozi locansi angithi. Kodwa-ke futhi-ke idlozi lomdabu-ke into efanele si-understand libe seduze kakhulu nomthwebulo. Nayibona, that's why abantu abaningi bengali-understand ngoba likhuluma into eqondile. Yebo lona into yakhona isebenza ngamakhodi, into yakhona ijijeka, into yakhona ichaza into eyi-one. Angithi uma kuyiphupho mhlawumbe uchaza izinto eziwu-5 mhlawumbe uthole eyi-1 uyi-understand uthole esibili uthole esithathu. Angithi indlela okhula ngayo angithi so lihamba ne-pulling force. Idlozi lomdabu into lidonsela ngakulona ngoba lihamba nomthwebo unjalo. Angithi uyacabanga kakhulu lisebenza ngengqondo idlozi lomdabu. Yebo so abantu aba-obsessed ngawe. Mangithi aba-obsessed into oyenzayo ugcina sobona sekunabantu abaningi abakulandelayo. Nabo sebazama ukuyenza, bafuna ukuyenza ngendlela zabo, bafuna ukucindezela le yakho, bafuna ukuvala le yakho, ukuphakame yabo. Angithi kodwa bazama ukusebenzisa i-idea yakho ukuthi abayi-understand yakho idea ikanjani isebenza kanjani. Angithi lento siyayibona kakhulu-ke futhi uma solungisa ubizo lakho isiphiwo sakho. Nomuntu ade engakunakile, umuntu ade enganandaba nawe. Angithi ohlawumbe uthi hayi mhlawumbe le simo lesi sokuthi phela manje soyalungisa ngithi ayibo lonto osuqala usiza abantu osobona kona izinto. Angithi yayikho leyo part ke siyiphikise kodwa umdawu uhamba nomthwebulo eduze. Umthwebulo uyi-pulling force uyadonsana. Ayibo lonto awuzenzi indlela umoya onjalo somdawu uxhumene kakhulu nomthwebulo. Angithi so yonke into oyenzayo angithi ikhesha i-attention yabantu nabantu mhlawumbe ade bengakunakile. Yebo lonto especially uma sokuyinto mhlawumbe ebonakala ngokwenyama. Yebo lonto mhlawumbe into zakho zakamoya uyazilungisa nasaqala uyabona bona ngithi soqala usiza abantu angithi yebo lonto noma yini-ke beside into eyihlozi monomdawu nje ngoba mhlawumbe uzama ukuvula ibhizinisi yakho elincane angithi uzama ukwenza iplan uzama ukuphanda ukuthi uyabona abantu emphakathini wonke umuntu naye senza lokho okwenza uyazibuza ekutheni abantu aba-obsessed ngafuna uyi-understand umuntu idlozi lomdabu ngoba imoya esebenzisana nayo umdabu kakhulu umthwebulo. Yabona umthwebulo that's why uma nomdabu uphuma ama-celebrity uzibuze ekutheni uphuma ama-celebrity into oyenzayo wangayiboni wena ngoba yini bayakufihlela banomona. Angithi kodwa ngale ngasemuva abantu abaningi bayafisa bayayithanda kodwa-ke abaningi bakutshele face to face. Yabona ngoba nomona. Angithi so idlozi lomdawu angithi sebenzisana nomthwebulo wena ungatsheli ukuthi labantu bayakuthanda or abangani bakho angithi or bafuna ukusiza uyiqaphele lonto ngoba ugcina uthandana nezitha. Yayibona lonto so ngoba umdawu usizo nomthwebulo angithi bakithi abantu aba-obsessed ngawe indlela yokukhombisa abantu angithi bayabazuma as beyi-pulling force ubabonele eduze. Angithi wena ungatshela ukuthi hayi ngiyathandwa hayi ngiyasaphothwa angithi kuthi msekujikile sobothi izitha zakho uphinde uzonde idlozi lakho no indlela umdawu okhuluma ngayo indlela i-technique yawo umdawu ufani nomakhosi ufani nomdiki ufani nomngunabutho ufani namanono idlozi elilwayo leli. Angithi into alikhulumi into eqondile kusho nendlela operator ngayo wena ufuna uyi-understand okay why abantu be-obsessed ngami ngihamba nomdawu umdawu uzoduze komthwebulo. Yabona so umdawu indlela abawusebenzisa basebenzisa i-pulling force ukuthi into abayizuma esondeze eduze kwakho uzibonele wena oh no labantu abakuthandi no angithi bayangikopishela bangilandela bafuna ukuba wena. Angithi indlela umdawu oyiveza ngayo izitha zakho ukuthi no lo muntu umbheka akakuthandi ufa lento oyenzayo uthanda lento oyenzayo kodwa manje kuzima ukuthi akutshele wakusupport wakubonise into enze isense kakhulu angithi ngoba uyisitha sakho. Angithi kodwa manje isithe esiza engathi sinothando engathi sine-support. Yebo lonto uba umbheke umuntu uma umphuphile owenza into engekho right kuwena uthi uba njani angazama uyiqiniso kodwa omunye uyambona ukuthi no yebo lo muntu akezanga kahle. Yebo so ingakhuseleka ukuthi uma unomdawu ubona abantu be-obsessed ngawe ngathi bayakulandela bafuna ukubona bafuna ukwazi yonke into yakho. Angithi uzofika le point baqambela amanga. Yebo lonto into ongayenzanga angithi into ongazazi uba yini bafuna ukugumba uzokhuluma iqiniso baba lithola iqiniso ngawe kodwa kade bekulandela ngoba izitha zakho lezi. Yebo lonto ngiyabonga kakhulu.